Današnjih 5 minuta joge je idealno za opuštanje u krevetu pre spavanja. Legnemo na leđa, privučemo kolena ka grudnom košu i nežno ih prihvatimo ili zagrlimo rukama. Pravimo duge, lagane udahe i izdahe i dozvolimo da se donji deo leđa opušta sa svakim izdahom. Oči mogu da budu zatvorene sve vreme ili ukoliko su otvorene, pustimo pogled meko da se gubi u daljini. Sada ćemo da spojimo nožne palčeve, kolena pošaljemo u stranu, hvatamo ili potkolenice ili skočne zglobove. Fokusiramo se na lagano disanje, oslobađajući se svake tenzije. Pratimo kakav je osjećaj u telu. I ukoliko neka misao naiđe, konstatujemo je i pustimo da prođe. Sada razdvojimo nožne palčeve, pošaljemo stopala na gore ka plafonu, kolena razdvojena. Možemo da držimo zadnju stranu butina, listove, skočne zglobove ili možemo da prihvatimo strane stopala. Nežno pritiskamo stopala ka plafonu i dalje dišemo lagano i produženo, dozvoljavajući da se kukovi i donji deo leđa opuste. Pažnjom pratimo svaki udah i izdah. Sada pustimo noge i ponovo spojimo kolena, a ruke pošaljemo sa strane. Udah u položaju i na izdah oborimo kolena u jednu stranu. Oba ramena ostaju na podlozi. Možda možemo da osetimo nežno istezanje kroz kičmu i donji deo leđa. Pažnja i dalje usmerena na dah. Opustimo se u položaju. Sa narednim udahom aktiviramo stomak, vratimo kolena u centar i na izdah ih lagano obaramo na suprotnu stranu. Ponovo oba ramena ostaju na podlozi. Pratimo svaki udah i izdah pažnjom i opuštamo se u položaju.
Kad naiđe naredni udah, aktiviramo stomak, vratimo koleno u centar i još jednom ih privučemo grudnom košu, obgrlimo rukama. Napravimo ovdje još nekoliko laganih produženih udaha i izdaha, dozvoljavajući celom telu da se opusti. Kada god smo spremni, možemo da izađemo iz položaja i utonemo u miran san. Hvala što smo vežbali zajedno. Laku noć.